Sibonge uNkulunkulu ngomoya wakhe ngamandla Jesu wathandekayo once again. Uthumolethanga kakhulu enkosini. Hallelujah, praise God. Thank you Jesus. I understand personally. Sisenkonzweni yekusila ngethandaza. Whereby umtimba awusilo lothokoza kahle lokenaso strength. Amen. Athi ubali umoya uyafuna kodwa inyama iyala. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu basalwane lamhla entsambama to have such a wonderful day. To have such a wonderful day. Khona namfundisa wona uNkulunkulu lamalanga. Ungifundisa ukubonga tonke into. Uthi bonga noma ngazuthi la kimi bengingasitho letisizima ukuthi abakhona empilweni yami. But if we were to understand, now if last standards say, let the will of God be done on our lives. Best na kesunanga pastor. Tell the boss. Best na kesunanga. Naba ngekulukulo ayithathe yonke le mthandazo yesithandaza ngokuye. Bese uyasivetela manje masilela yakhe ithando. Ayithathe yonke le mithandazo lesizilelako. Ayithathe yonke le mithandazo lesinye kwesinye isikhathi size siyinikelele lempilo yakho sithi ngalo unikelo lona ayithembi for a breakthrough. Nasingake asembulele lelichathi lokuthi manje mkhwanazi mina ngimbale wakho ngimkhulunkulu wakho. Ngekwesifiso sakhe emhlabeni nakwenza ngakho ukuthi let my will be done. Intando yakho ithi wena awusilo ngabe uthakazela nami ukuthakazela. Singamangala basa. Naba ngabe uNkulunkulu asembulele lo kumele ngabe sithandazela. Kwesinye isikhathi uyasivulela ngamoya wakhe. Ngenxa yokukhuni bengigqobo yebo nami ngibona ukuthi kube lokunye uNkulunkulu ephupha sifune ukuthi ngathi ngabe kwendeke kanje emthandazweni bazalwane. It is where we receive anything uNkulunkulu asinika yona bese siyayibonga emthandazweni. Kwesinye isikhathi ngeke sikuthola siyemthandazweni sithathola because of sibalphana bakhe. Now, you must count it all joy. Give thanks to the Lord. La papa shum la papa na papa na system uyabonga uNkulunkulu. Bapona kuma siso sizimo uyabonga uKristu Jesu. Phathi munye umqhamuki waseSamaria. Livla uNkulunkulu uthi wajika. Wahamba bayabonga. Wabuda wathiwa beningasiyo nilishumi na. So we are waiting for bathandela kuhle ukubonga ngisho ngalesipho sempilo noma ngabe uvukile umhlenza besele wavuka wadibana nembiko lofike wakujabulisa uNkulunkulu lesuku lokulibika ukuthi it's a blessed day for you. Naloma kube nembiko lokuthi isihlobo sakho sesemakhayeni but lo suku wena lokuthi ulibonile liqala walibona liphetha it's a blessed day for you. Libonge noma ngabe uthole imibiko lekabi ngani but libonge basana asike ukubonga uNkulunkulu ngoba sesiphethe into letibonakala ukuthi with this smartphone class ngiyabona ngibona ngathi ke nyawo sengingahaya ke uNkulunkulu ngiyabonga because sephala ukuphatheka kula nike ko asibonga ngoba sephala sinike ko but simbonga day in day out sithi mayebose siyabonga for the life you've given us. Oh, glory to God. Sisi nasesithonele dino along the way. Siphumele sibile ukuthi mayekho sisiyaza ukuthi sokwende njalo. Njengoba uthembisa ukuthi nokume bakho abayohamba baphela abahamba baswele egameni lenkosi because babika ngebiko lakho wena uyabona. Siyabonga
ukuthi nalapho uNkulunkulu sosondlila bese lale kaphana zingendlala. We thank the Lord God ebazana noma ngabe kubonakala kuncane lento but siyabonga. You know manje ngosilelo lena akekhulume. Lelo yokungabongi into encane is because we are greedy. We are greedy asikhoni kuneka asinediseki. Angakubusisa umzalwane ma-5 rand ungeke tofakaza la ngempilo uthule. Akubusisa ukuthi umzalwane na-500 utawuta ukuthi la ngempilo tofakaza. Asibonga because kama sibona seyine siyafana ukuthi ngaya koyibonga ngenkulunkulu. Sibonga nalokuncane because lo 5 rand awambuthi phansi ubusiswe ngumzalwane thini. Bonga. Ubonga kungazuthi ukunike thousands of million ubonge. With a sincere heart, with your heart. Lento ngithanda ukuthi manje ngiyabonga make masibuko. Bengumzima lo 5 rand ophela. Kumele sibonge uNkulunkulu kasama. Bunye kakhulu ufakazi omnandi. But asibone kufanele ukuthi singambonga ngakho. Sisabele ukuthi ente lokukhulu ukhathi sawusuku. And now uyakubuka ukuhamba kanani kuye ngalokwendaba. Yena lanisa imvula. Yena la sibekela ngemafu ukuthi ilanga lingashisi. Yena lasipholile wasigule ingodi kubuhlungu kangaka ukuthi asibuyi isoko manje Moses yakho. But we are not a thankful generation. Asibonge uNkulunkulu sana. Asibonge uNkulunkulu. Lisidla umuntu ungathembeki lomncane. Kulokhulu ke. The little thing that you value before God, uNkulunkulu utawubona ukuthi nakunika lokukhulu utawuthule ukugijime kini ubuye kini ukuthi inkosi seyente njalo seyimbabale ngomhlelo. But nasitawukwabala with the little things lesibona ngathi dincane tivalueless atidingo ukuthi ngathi ngiyobonga ini nje. Ngakho yini engeshela la ngike yona. Asibonge uNkulunkulu kasana. Ukuthi siphila impilo yokukhompyutha kanti uNkulunkulu njengoba sisonke la kuleli bathana usibeke ngokusakho ukuthi impilo yamangeyona itaba impilo le kanje yamake masike kanje yamake masike kanje yamake kwatibi kanje angeke impilo leyo ifane noma singene endlini nangabe wena ukhona ukuphila njalo ngemiviki musa ukufostela qhina njalo ngenyanga nasaholile babe wakho. And ukuthi nakufika ukubonga lokuthi bayengekho ukuthi nami senza ukuphila mfana labanye bafana nibe muhle la. Ungafiki lo phela kwenya wakho unika imali yokuphila uhamba solo kukhumela ihlathi ubabele uNkulunkulu nemali uyibonga ngemini wakho uyayihluthula sojale salon because wena ubucompetition ngokuthi uma bemasibo sabachinje kathathu inyanga kaphela. Be content of what you have. Netiseka malona. Asuze netiseka bathatha. Once sababale le dimension yokunetiseka angeke sihambe sihlwaya ngale lesazabala. Lokho netiseka it is because sizama uvala na competition sezisusi. Netiseka kalokho mbona. Nabeka akho kuze ufuthumele ukudla kumele yobasa ngaphandle. So let it be it. Microwave kama ngekwana. Amen. Ngumake nami ngayifuna i-microwave. Wait for the right time for a change in your life. Hallelujah. Bonga ngokuthi uyakhona lapho kuyofuthumela ngaphandle kubase ufuthumele ukudla uphake nomyeni wakho. Kuna labende ngisho labakaphelela ngaphandle. Kuna labende ngisho letinkulu labaselesho letiso lebase. But they are thankful before the Lord. Wena solo kukhumela ihlathi. Nalo kukhona batha umsebenzi. Now ukuthola wena nje lapho supinze noma sekuthi noma sekuphila bathembela ngendlela lofuna ngayo nokukholwa ngathi ndawo yenu utshele uNkulunkulu.
Let us be thankful. Let us be thankful. Lapha ngithola ukuthi baphila nema grudges ukuthi badala bakhona kumfundisa. Ngasenza sikolo. Badala bakhona ngemubhadalela babhadalela sibantu bacetha bamsebenzele. Solo lo unebuhlungu akabona ukuthi uyaphila. Awulala makahle yabathi unoluphahle wenhloko yakho. Abakholwa ukuba thankful of that. So no matter what you do, you're telling him, I'm going to school just because of bad. I will never forgive my father. Forget and forgive and move on and be thankful of what you have. Now, Peter will go to the budget 6 months or so. Now, I'm single. I will go because I am thankful of what I have. As the start is class with the best in the land, I have a fatty, but it is by the Lord from Jehovah. Let's not go to the Lord. See what they are moving now. Best is Yafa. As start this class is 7:30 and I want to fellow at the best 6. Wait for your 99 years. Do not rush. Wait for your 99 years. Be content with what you have. Do not copy shadow of your competition. So, we are deserve of freedom. When I didn't what kind of people who say you are just angry, bitter before God. Ooh, the evil, the devil, they never favors. Could like that. Number 26, 2 Chronicles, chapter 34, verse 14. Asnetiseko kokongulu asnetisele kokokwa bankaza kokokoma lento lesehlupa lesha lemizi bona kade beene futhi bakhule kahle bakhule betikhathi lakhona ingekho lento lesesifila nayo nya leyo ufuna impahla umntana angayifuni impahla eyisha ngokuthi ide inike ide edge nilo lemntwana nilo lokuthi ide ilingule bakhe competition ungalelise bangaba netisekani ngebatali benu ukuthi bakhona ukunprovide nalo bakhona ukunprovide nima bakhubeke nima baniki stress base batiyele ukuthi sebatanendela ini because they are able to provide ukudla etafuleni ngulowo uNkulunkulu abanika ukuthi bakhona kwela for now. Do not push them to the edge. Asnetiseke bazangathi ngekanjani babasina anathi sihloko sami sithi utholakala kwencwadi thembele abathi ngekanjani bazana asnetiseke nasa sigaba semedicine kana mthanazo la ngeke sihlale kakhulu sikhuluma lide yalazo sitafika singene sibe straight to the point. Why? Because see, they will not come and no sitting or now no intando ya Mulungu tsena kala kuma ngathi naka ke Mulungu asivetele lenzando yakhe mbamba ngemilothe singamanga ukuthi uma nabezithandazelaho uNkulunkulu is not happy about it. It's not happy about it. Singamanga when God will reveal His will about your life. Ungamanga loko ukuthi lale moto la ngayo uNkulunkulu besakabi enzandweni yakhe ukuthi ungahamba ngayo because it was Hezekiah the prophet Isaiah liBhayibheli lithi wathi kwathatha lokuyisa ulungise bonke because lokhu lokuphethe ngemusaphila ngekunganeliseke kwenkosi Hezekiah yaqela leminye iminyaka lokuyonke ngekunganeliseke hey basaba ibika uNkulunkulu angibika ekhaya awunikele chance ukuthi ngalungi
for more years. Netiseka. Loko kuthi wena ngakho udla ipalishi nebhetali nelishisa netiseka. Bayekele babo bacon and egg tikhathi nabo kuvuma bona uNkulunkulu usambe lokuthi usahamba nawe la ehlala ukuthi dlala ipalishi nebhetali nelilusha. Netiseka. Amen. Oh, mwenge. That is why the Bible says, uze ube umlamuhle Solomon ananalo. Uyathi lo mbhali lokuthi abuta ukuthi ananalo ubuta nabo kumele ngabe kukhona but akukho ukugcwele nabo lokuyimfuquta lesikuzilela lesithanaza sithanaza nangemathanzi sifune bona kugcwele bona kugcwele kubona kugcwele into yenyama sibuthise indunduma ingcebo. Because God will be faithful as well. Because his name because he live like a provision. Nasa selibitile ukuthi Lord sibekele agents utasingekele. Ubalekela ukuthi singagcini sithi libito lasimakathi kuyende kulibitele lakusebe. Utakunika nabofunda. Because you are forceful. Utakunika bese kuyabulala. Bazalwane kuvimbela nekuvumela kukithi. Ushiyela ithi our choice. Our life is our choice. Now uNkulunkulu ukutshela lokho utakunika but athi ukuthi that is why athi kumbhala abafundi Jesu abafundi abafunda ukuthi inkosi intsando yakho lento ezulwini akwateke yona la emhlabeni kids. But we are praying in our own way, not the heavens. That is why safuna iminyaka leminingi sesibitiwe babesuka sesibitiwe so lungisebenza yakho ehlala ngilo sobitiwe kuwe uextend netisela no one netisela sisabona they will come back of your age bakutshela ukuthi thina sidla kuhlabeke usemuva naleli lapho uqoba iketi ushitele phasi kwamagolo usemuva batakutshela evasithi batakutshela but thani ngiyanetisela kaKristu Jesu lo verse Corinthians uthi ngathi mise ukuthi akulokwati lo aphandle kwaKristu naye ngathi lo Kristu lo wabethela hayi lo artificial Christ but nalo wabethela wafowafuso now kanti misela ngaloko angeke uthathe umuntu ngokuthi sebathi sisi uyabambelele seshaya ba-iPhones nabo-20,000 wake up. Angkwati lo kaya angkwati asinetise manje ngikhanze ukuthi nasesibanjwe umoya okanetise ngidawubuya nemhlabisha ukuthi ishitona lamhla ekhaya uphumela somshuba wokukhamisana uhambe ukwathi ukumakhelana ukuvela ukuthi litawubhala lelezami uhambe uyofuna ukwathi ukumakhelana awunetisi. It's serious, Pastor. It's serious. The Holy Spirit is speaking this for a reason. It's serious. Asinetise Pastor. Uyathi kunebantu lempilo yakho bebekosile bayihawukela up to your percent. Kunebantu labathandazako labakuloka level labathandaza ukuthi nangamani kulunga usibekizela ngoba behlangene. But when you're not content of that level, you are still grasping for more. You are greedy. Asinetise Pastor always. Nangabe mina ngingumvameli yabona ibintu awungafuni kungalethiseki kube sesefuna habo ukuthi ngabe masilela livi ulukhathala mina
Nangabe ngingaphiwa ema-signs and wonders awabekeli nabani kuNkulunkulu angabese ngihamba ngiwathwalela anginetiseke nangabe mina ngide ema-signs and wonders kuNkulunkulu awabekile ebandleni nakukhona ogulako awumthinze make ngula umthinze make nkwaza umthinze make mazulu uyathandazela naba sebadile bafuna ukuthandazela because i-greediness ikwenta ukuthi ungakhoni kuthoba ngoba ufuna kwenda wena kanti basebenza ukuthi muye lo bapha abanye ukuthi babe yini baprofeti bapostoli and so on the fivefold ministry ukwendela ukuthi kwendeke ini bakhele ibaba lento manje nisekuyinze ngokonzalo singakhuluma izinto lokushona yinze isathi bahle nisemdleni nisemphileni nisemalini nisekushumayela into yonke into lento nganje asiphili lokwenelise le competition ize ingenisha nasemabandleni uthi nakufika enzaweni lakhona maybe uthuthiwe kuthiwa soyomfundisa kube kalumanje ubona ukuthi mlibi isondo leli class lengangena kilo ugcwele i-competition lipodotomi yabi ngubani umfundisi okona udumile yini Second Chronicles, chapter 34, verse 14. Thank you, Holy Spirit. Utafunzela verse 14 to 16. Amen. Amen. Nathi sibili iChronicle sehlobo 34. Phansi losihloko lesithi kutholakala kwencwadi yomthetho. My God. Verse 14. Bathi basathuthela bakhipha nemali leyayilethwa ethempelini lasemakathe. Hilkiya umpristi lomkhulu wathola incwadi yomthetho wasemakathe leyanikwa ema-Israyeli ngaMose. Hilkiya wakhuluma kuShafani labe ngumabhalane wathi ngiyitholile incwadi yomthetho ekhathe ethempelini lasemakathe wase uyinika Shafani. Shafani wayithatha le ncwadi wayakuyibika enkosini wathi icebo lakho tenda konke lokho letithunywe ukuthi tikwende. Amen. Sibonge ngemali kaMina Jesu. Likuphila babeli. Namuhla ntambama. Siyabonga uNkulunkulu wethu libi lakho. Sibonga i-visitation of sibonga khona bakho uNkulunkulu phakathi kwethu babe bekungabalide lelide kuhlangana kwethu lenzawo nangabe wena ungeke ube phakathi kwethu lithi livi lakho lokwakha indlu ayakhe ngaphandle kobukhona bakho uyakhela lide babe wethu lencane kungako nathi sivela injabulo babe wethu ukuthi sisehlangene Nkosi sikhathilide uNkulunkulu ngani siyativela babe ukukhuluma kwakho kithi namhlaba benzambama Chubeka Nkosi khulume babe usakhe ngelizwi lakho chubeka Nkosi sihlomise tonke tikali temelana nalomubi babe wethu lencane siyabonga sibonga babe ukuthi ilizwi lakho linike kuze phakathi likuphinda uNkulunkulu alithole inzawo babe tihlitweni bethu namhlanje ntambama libe ngumhlaba babe lovuziwe dikhona Nkosi ukucontaina into babe letimfihlakalo babe wethu lencane vula babe tindolo tethu silive babe kasikhombisa babe wethu lencane nekuyakho Nkosi sanaba chubeka babe uyisebenzise kuyo babe chubeka uhlanyele inhlakanipho babe hlanyela Nkosi itambulo ngegama likaJesu libandla lonke Nkosi lakhe nelivi lakho manje naphakathi. Amen. Praise God. Amen. Sitawuthandaza bazalwane personal verse lesa selifunzile ku Second Chronicles chapter 34 verse 14 to 16 la officially bathandekayo ngifuna sithole nje ingcilithi yale verse bese siyathandaza lo mbhali uveta ukuthi kusetshenzwa ethempelini uma kusetshenzwa ethempelini egameni likaJesu kwasekutholakala incwadi yomthetho lebekade isethempelini kwenzeka kanjani ukuthi kutholakala incwadi yomthetho lokutati ukuthi beyisolo ikuphi incwadi yomthetho ulanza
ukugcibezeleka kwalencwadi yemthetho kuleli thempeli siyazi bathandekayo ukuthi encwadini yemakhosi Davide nasacethe uyakha iphalesi yakhe konke asakwendile anethezele kahle emhlabeni wase kuba nembuto la ukude enhlizweni yakhe nawo umbuto egameni laJesu uprofeti waNkulunkulu wase uyamtshela ukuthi lokufisako ukuthi indlu yasimakathi engathi ungayakha ngoba iphalesi yakho ibukeka yakheke kahle kakhulu egameni laJesu lesikhala lonaso sitakwendwa ngumntwana wakho Solomon uSolomon lo tawubakhela simakathe lithempeli lekhonta bana bakaIsrayeli liBhayibheli lithi emalangeni Solomon asaphila waba umuntu Solomon lofunisisa inthando yasimakathe wafunisisa indlela teyise wakhe ukhoneni simakathe asaphila Solomon encwadzini yemakhosi ekuqala chapter 11 lakhona utawukhanza ne-ending ya Solomon lekabi letagcina isiholela la sikhona khona manje. IBhayibheli lithi Solomon waba umuntu very faithful before the Lord wayenda indlu yasimakathi wayakha uNkulunkulu waze wathimate wayifaka nenkatimlo lensha kule thempeli leli kade lakhiwe Solomon leli kade bekusifiso sokuthi lakhiwe mbabe wakhe Davide egameni laJesu ngebuthi bemananga ngoba dimo diyeka emalangeni ukukhonza uNkulunkulu egameni laJesu. There are challenges kulo hambo lokumkhonza uNkulunkulu. IBhayibheli lithi Solomon abenemfati weGibhithe amunye ebutheni bemalanga ephila Solomon wase uba nebafati betive lakhona uNkulunkulu abeyalile ngokuthi Solomon noma siveza kaIsrayeli asiyotihlanganisa nalelo tive le Solomon ebutheni bemalanga asakade lethempeli liphelele. IBhayibheli lithi wase uba umuntu lothatha emaphovela wawena emakhosikazi khona kulelo tive letanzima iphikisana naye emkhathini wesive lesingcwele saNkulunkulu sagcina sesimshintsha Solomon ephambili enthambeni yasimakathe. IBhayibheli lithi labafati bakuletive bamtwista kancane engqondweni yakhe ngokuthi siyeva ukuthi nawe sikhandela ikakho kunaNkulunkulu lokhontwa aNkulunkulu into lomabhikona lutho kepha nathi ngoba uyakhonza uyazi ukuthi nathi sikulesinye sive besicela ukuthi manje usiqikisele ngoNkulunkulu bethu nathi la ethempelini lapha beNkulunkulu wakho. IBhayibheli lithi Solomon wakwenda ngokuthi lethixo talabafati bakhe lekade bekasabathenze in-edition egameni laJesu base babatshela ukuthi nabo babe represented kule thempeli kaNkulunkulu ngabo uNkulunkulu babo. Listen iBhayibheli nawuqhubeka nalo lithi kule thempeli lesesikhuluma ngalo ukuthi sekutholakala incwadi kuthiwa kwakunetithombe lekade libekiwe ikhona kwakunetithixo kunabomashera nabomoloki nakhona bekhona bekulethwa abantwana bete batoshisa phambi kwesithixo lesimoloki egameni laJesu. Kanti lethixo kangakokuba emakhosi lamanye labekwa empeni lethempeli uNkulunkulu asalishiyile laselibadinzana liyahovoka egameni laJesu kuthiwa lamanye anamakhosi asinakafika wona aqhubeka khona lapho. But ekubekwenile Josiah nakabekwa egameni laJesu lithi iBhayibheli Josiah wafike kule thempeli wafike ephosini lakhe athatha wafundisa uNkulunkulu eyise wase soyangena ethempelini nakangena ethempelini iBhayibheli lithi wase uyadizilika tobe tindzawo lebediphakeme bekhotela khona koNkulunkulu washisa bonke wajuluda waletela ukuthi awulosetshedwa akubutho umnikelo kuhanjwe uyawufayineswa bonke labasebenza kuleli bandla uvume umsebenzi kaNkulunkulu nawusavuka umsebenzi kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi bakunepriest okubekhaya egameni laJesu lo athi asathulula anyakulula egameni lenkosi athatha irabule ayiphosa ngaphandle kwavumbuka incwadi yemthetho. Moya ngcwele wavumbuka incwadi yemthetho wasimakatha lebekade lesive for so many years lesive lesisasiphila under oppression egameni laJesu because kuhamba kwaNkulunkulu nosho ukuthi ukhona lososele uhamba kwaNkulunkulu empeni koSolomon leli bandla lasimakathe laseJerusalema
Israel wathi angeke ngibuse kunjeyana ngitawujilida bonke ngifune uNkulunkulu aboyise ngokomkhulu. Oh, glory to God. So isihloko sami sithi kutholakala kwencwadi eThebelini. Ingathi lapho phesa amaphume egameni laJesu kule thempeli laseShalom bekaba nencwadi noma ithola wena kule thempeli lawushintsha impilo yakho. IBhayibheli lithi nayitholakala lencwadi yase yiwa amabhalana wasekhaya Samuel wathiwa yilingise enkosini nayifika lencwadi enkosini yafike yafunzela inkosi. IBhayibheli lithi lenkosi yahlabeka yathitheka yahebula impahla egameni laJesu. Nayifunda lencwadi kuverse 23 kwala chapter 34 wa2 Chronicles IBhayibheli lithi uNkulunkulu nakakuveta lokho abafundela ukuthi nina nihambe outside my will bengingaphiki ngalomthetho lo egameni laJesu kuthiwa sonke lesizwe saphenduka sabheka uNkulunkulu wawukhopha umthetho inkosi yakhopha idecree ukuthi sonke sizwe yalo asithi alayine bheke ethandweni yasimalazi. Oh, glory to God. It's my prayer ukuthi isalingena thempeli laseShalom egameni laJesu ingathi bengayifumana lencwadi. Ingathi lencwadi bengayithola lencwadi letawushintsha impilo yami ingadingi ngithola eShalom. Thank to the Almighty God ngokuthi wami ilocation ngokuthi namfuna ifihlalo namfuna tambulo namfuna ivuselelo ngitawukwehlela eShalom egameni laJesu. Ngiyabonga angidingi lapho ngokuthi ingane eShalom ngiyayadi kepha semfuna imiso takho yadifihliwe eThebelini. Hallelujah. There are mysteries zakhona nasitawuhamba sidinge deep egameni laJesu esithatha ithola simangale ngokuthi kanti impilo yethu ayisiyo lapho engabe ikhona khona egameni laJesu if we were living according to the word. Hallelujah. Lenzaba yomthetho wasimakathe ungabikho eThebelini egameni laJesu wayifrustrate le nation yaIsrael. Yaphila past kwempindezelo yaphila past kwelinde konke into dati bhale kude kaze bephuma kude kaze bekwakheka empilweni yabo lesho. Why? Because kukhona abasimakathe babungekho incwadi yomthetho yayikade imcinezelekile inetintuli ingaphansi kwetiti. Oh, hallelujah. Kutholakala kwencwadi eThebelini. Asiyithole lencwadi namhla abashadula bayo. Wende kube umsebenzi wakho bakuthi lencwadi ufuna kuyithola. Once wayifumana lencwadi utabe sewuyayidla uyidla abantu ayikhanzi nomotela nayinomotela eswini nabika imbale lesiphathi nabika itshapo yewahamba phambi kwasimakathe umasongeke. Oh, hallelujah. We have a problem with this nowadays whereby bantu bathola ibandla bangamthola uNkulunkulu. Ngabe basibantu bathola amabandla bathi bangamthola uNkulunkulu. Kanti lonke ibandla linencwadi yomthetho lekhona. Lifuna ukuthi kube khona abapriest labandla labatahe bahlambulula labatahe benza spring cleaning ngemithandazo nange-intercession. Imvuke tambulo noma beselisho ukuthi uyade umfundiso yabanza uyade umfundisa ngasashayi khona kumele ukuthi lokho losongulele lokho priest egameni laJesu losifunza naye ukuthi wathi asasebenza ingathi singathi wathi asathandaza wathola incwadi yomthetho liyashintsha sonke lesimo. Maybe basosho ukuthi yake ibandleni lalepriest mangisayiva kahle asethola incwadi asitholakala incwadi. Hallelujah. Lencwadi lenabathandekayo imanual yezinto zonke lefuna ukuthi sitele kwemhlaba. Once wabakholwa lelike ngempilo according to this manual utawuphila ngeyakho imanual angekubona ngokujabulisa. Hallelujah. Niko ngithi sisathi ngaphandle kokukholwa angeke ukholwa bona njani uNkulunkulu kumjabulisa. Now you will never learn how to satisfy God. You will never learn. Joba ngifundele ngosithi sesathola imandla lokuthi ngileta singwa. Nguleta sayine nasasithola ibhasari. Nguleta usendela imishado naseshada abantu bethu.
ngulenta uhamba lose egameni laJesu. Libandla sasalenza ngokuthi seyinto yobeliside la enyameni. Kanti libandla funa wenza lokho litawuwenza lokho vele you are part of them. You are one of them. But kunengo lofuna ithole babathini. Kunengo lofuna ithole. Even in the substance when the church was the book of the Lord. What's in the book because the prophetic arts. Now abafunzi laba verse 23. LiBhayibheli lithi bahlabeka nabahlabeka uNkulunkulu so yamajela ukuthi okay lo bhaliwe la ngoba nihlabekile. Ehlithiwe yena. Nathi manje la hlekwa bahlabeka. Sengeke ngisabonela ngathi ngibhali. Yeah. When I need the law of the Almighty, uthi ngumthetho ukuthi kube phakathi kwakho. Uthi ungaphakathi kwakho noma ngabe sabakutshela ukuthi ninekhaya kini kune generational curse. Uthi uNkulunkulu lesizwe lesi sakushishela ngoma sithi ithobile phambi kwakho. Lo bekaze uyipunishment yakho ngonkulu babonaliwe lethembele. Sengeke sehlela kuwo. Hallelujah. So let us find the book of the Lord. Let us find the book of the Lord. Amen. Amen. Ingwasemthetho. Once wayithola amekela umnene kude bani. Ukuthi kusono yini. Buya umthalazo. Kusono kude ukuthi kusono ngani. Kusono ngani. Why? Because le ncwadi wayithola. Akholelwayo kufuna itholelwayo. Utholakala ngokuthi iyalahleka njengenkosi thembeni. Ilahleke kumphi. Ufike inzalo. Iyalahleka. Ilahleke ingcwele. Ukwalitha. Iyalahleka ngoPriest. Akule Saul azafa. Abathi uyashaya David elapho kude madimona. Iyalahleka inkosi. Iyalahleka. But la personne se met la semaine. La personne se met la semaine. Josiah was a very young king. Don't wait for tomorrow. Don't wait to be called a father or a man. As young as you are, wait for it. Ishi David. Second Corinthians chapter 3 verse 1. Tola la mwanzo. Ngifuna sana magama naka. Bata wafunza na masi. Chapter 3 verse 1. 2. Motseba se Corinthians 2 sehluko sesithathu. Yes. Phasa sihloko lesithi isebenzi lesivumelwano lesisha. Verse 1. Sasiphindze siyatinqoma yini? Siyatidzinga yini thine tincwadzi tekusinqoma letiyakini noma letiphuma kini njengoba labanye batidzinga. Cha, nine nencwadzi yethu. Nawe lo verse 2. Lebhalwe etinhlitiyweni tethu. Leyatiwa ifundwe bantu bonke. Kuyakhanya ukuthi nincwadi yaKristu lelethwa yithi lengakabhalwa nge-inki kepha ngamoya longcwele waNkulunkulu lophilayo, hayi etibhekekeceni temanje kepha etinhlitiyweni tebantu.
Siyahamba siphethe iBhayibheli. Sihambe emtaladini sisinda amaBhayibheli sifuna ukubonakalisa ukuthi sine incwadi sesayithola ethempelini. Le ncwadi ekhuluma ngayo leyatholakala. Kwaba incwadi leyabayinye kepha yasayifundela sive saka-Israyeli. Sawahlaba ngamunye nangamunye. Lokho ukuthi lamagama athi nakafundwa abamemagama labhalela eTibhebheni eThiyota. Egameni laJesu athi umpostoli Pawulo nineke niyincwadi lebhaliwe. Lena kabhalwa ngelinye egameni laJesu. Kepha lembhalwe etithiwe nte. Sithi ukuthi le ncwadi bathandekayo bengumthetho olungcwele kaNkulunkulu egameni laJesu. Ibe yincwadi letaba lamaphakathi wethu. Singayikhulumi le ncwadi siyiphile because imaphakathi wethu. Athi umbhali yokubonisa umuntu akusiwo lokungena but lokuphuma egameni laJesu. The reason why wena emakhala lobitela wona ekomidini ngemakhala elulwini lwakho it is because enhliziyweni yakho akunancwadi leyabhala. Akunancwadi lebhaliwe. The reason why emlonyeni wakho uphuma into elibabako egameni laJesu it is because the book of the law is not written in your heart. Hebrews 8 verse 10 egameni laJesu. Let us find the book of the law. Asitholeni mashoto lamathe incwadi yemthetho. Asitholeni incwadi yaNkulunkulu. Hebrews chapter 8 verse 10. Sawuthandaza. Ngulesi-ke sivumelwano nenye awusenda nendlu yaka-Israyeli ngetikhathi letitamo. Isho inkosi ithi, ngiyawufaka imithetho yami etingcondweni tabo, ngiyibhale etinhlitiyweni tabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe isizwe sami. Ubeka. Kuyawubade isidingo sekuthi makhelwane afundise. Kuyawubade isidingo sekuthi makhelwane afundise makhelwane. Noma-ke nomunye afundise umnakabo athi yathi inkosi. Ngoba bonke bayawunadi kusukela kulomncane kuze kube kulomncane. Kuyakubangelwa yini ukuthi ngoba andikungabi nesizingeko siyokuthi sifundisane ukuthi ebobakhona labancane abagqoke kanje egameni laJesu insizwa aliphile kanje egameni laJesu ibandla alibe ngwele njengoba losipitile agcwele lombhali ukuthi akuyawubade sinzimo sekokuthi sifundisane ngalowo why because kuyabe sekubhaliwe eTibhebheni eThiyota siyobe sesiphefumula bona kuyabe sekuyi-oxygen egameni laJesu le ncwadi lesayithola thina namhla ebusuku singaphumi. Oh hallelujah. Uyawubade sizingeko sekufundisana because egameni laJesu kwesinye isikhathi sitakufundisa bazalwane ngenxa yebulukhuni betinhliziyo nangenxa yebulukhuni betingqondo lokunye sihlahle sikungula sikudonse ngemsila egameni laJesu ngoba sesesaba ukuthi kutaba nema-reaction but uthi-ke moya ngcwele egameni laJesu athi amemethele lapha ebusuku bakuthi nasi isono solungasiyekeli nasi isono cabanga ukuthi sakho wena wethana unathi ngokubhalwa lo mthetho longcwele egameni laJesu enhliziyweni yakho utasi expose the sono leso because if yaNkulunkulu lawuphamba lingene phakathi kwakho luphelele lingene naleli verse elithi uNkulunkulu akahlala ngole khona lingene kuphele umthetho wakhe lithi uNkulunkulu lokabhikwa nemadlozi. We have exposed zonke impilo lemasitheleni yawo egameni laJesu once the ncwadi yabhalwa enhliziyweni yakho. Kule mpilo sineke maybe sakhona kushumayela sibe kule sono kule sithulo sendawo. Maybe Solomon ucabanga ukuthi njengoba lingakafundwa leli verse lale sono sendawo kusho ukuthi sono sendawo uNkulunkulu yasemungeli akasemungeli but nawe ebusuku inhliziyo yakho nawuyivulela simathata uthi bhala enhliziyweni yakho umthetho wakho egameni laJesu utafike kuNkulunkulu ambhalele leli verse eliqondzane nalabo udibidelo. Hallelujah. Dikhathi bathelwa lapho namoya engcwele atawutifundisela atishumayelele yena abantu bakhe kule dikhathi why afuna wena njalo moya engcwele sofuna kulandzana ibandla akafuni kokwenzana nafika ofike athi benungaphi mina Nkosi kungako ngaphila kanje bale Nkosi
moya indoda utakugwabula inhliziyo yakho athi ngabhala bonke manje. Ngabhale bonke. Mangasabathi ngokhona ukuthi bakutshele ukuthi live holy life. Ngakubhale leli yakho. But you ignore. You ignore my law. Oh, wait. Hi. How we are baptized. How we are baptized. Let's Josiah is young as was. Bamhamba. Ukuthi angathatha course. Amthathe kulelive lelithembele. Libe ngathi uNkulunkulu akhona la uNkulunkulu but lela sinakafa Solomon la sala edithithwe bomoloke boAshera la sala edithombeni letikhulu kade dileliso thembeni la sala kito. La sala emadodeni. Lokho udalelwe emadodeni udalelwe enyameni udalelwe ekhaya bathi bemqapha khona leqinililo akusho ukuthi naso sizisiwe ufuna uqhubeka ukupromote lokho. You can demolish all of that. You can until lekhaya lakho utholakale kusonto lokumbulwe itholakala incwadi emthetho angeke bakhona wetwana badzinga kuvule incwadi emthetho. Badzinga incwadi emthetho. Tholakala incwadi emthetho. Uyathi lenza abayima constitution le semane yangena nje mabandla. Why? It is because the actual constitution is not yet found. Sesize sakhela mshaba conference of churches ngokuthi phela amabandla nalonke amabandla zamani ukuphilisana kanje nihlakala kanje. It is because we have not yet found the actual constitution from the kingdom of God. Ingakho sinemaduma siyanqinzana siyabebulana izabadela libobandla nqanti sithi inkantolo. Why? Because we are not living according to this book. Don't find shalom. Ungayitholi shalom. Ungayitholi ishalom. Ngicela uthole le ncwadi emthethweni. Kukhona abantu abathi uNkulunkulu siyambambelela. There is somewhere the Lord God is expecting us to be as a body of Christ. Swaziland is whole. But all the churches which form the body of Christ, and outside the book of the law. We are people Josiah ngazuthi yana nokufundzela le ncwadi emthetho. Ingathi yayekela ngishonelungisela uya overseas. Yayekela ngishonela ukuthenga kumbe a fleet of cars. Yayekela konke yasothi read to me. What's now from saying? I was what you told. Ubaba akimwenye lafuna kuthobisa ngilive lakhe nalifunda umthatha uthi leli vileli angeke milele ekhanya kukhulile wenkosi kube ngakhuluma umntana omncane afakaza nami afakaze akhulume right to the point yalelo lentamo lesikhathizimba afakaze ukuvuya hlabela kube ngase bona lokho iBhayibheli sikaba ukuthi liyaqola kanti uvela uvalo umntana wayekhuluma exactly lo into uqhubeke ukwakwa ukwathi umfundisi wami asaphendula la ibandla lesikhathi sakho. That is why bazali ukukhola successful. Seluketani Solomon asiphendula isiyona Solomon ndani uphendula seluketani sinase sinza sesiyenda nje so sesiyenda we are not repenting. Kanti kuthi uNkulunkulu David ekubelithola kanjani ukuthi David ezenza David umuntu lo kami kufanele bakanjani David abebethuka njengenkosi Josiah
Josiah bebone bangasemuva, but yena wabona kufanele ukuthi akaphuthaphule emadlana. Lamhla sokudzabula emadlana kamoya sidzabele all cases, all spoken words against our lives. We are here to stand. We are here to stand for. We are here to stand for our families. We are here to stand for our husbands, our wives. We are here to stand for our kids. We are here to stand. Josiah akakazasela nini but what's not what is waiting for the children of Israel? How great a punishment was for the children of Israel. Wakona ukuthi umuntu emesikhali ngene inkosi. Basaba libandla is the government of the kingdom of God. Lehlele entana umakenyo akusiko ukuthi sizayenza ngayo umtiya. But ufuna ukuthi uthuthumelise because singulumende wasekhaya. Lemele ukuthi bese sesihamba sibithi umhlaba lokuthuma. Siyokuhlala kwaMthembu. Sifunde lo mthetho waNkulunkulu losethembeni. Ngokuthi ufuna senze njani bese sesiya addressa nomthandazo ngokuthi akwendeke kanje. Akwendeke kanje. Uhulumende wala emhlabeni. Because nithi emakhosi akulomhlaba we are the ambassadors. We are the firstborns. Sibekiwe kunye na Kristu. Glory to God. I-authority isebandleni, i-authority isebandleni baNkulunkulu. So nana bethi singeke sibe wise, sivuleke, sibe vigilant what is happening now. Nkulunkulu nasisona. Siyalivula iphepha sibuke sikhanze ngokuthi sekunemntwana nona 12 years lokwazi lokuyena na 15 siqhume sithule sivule next page sibuke ukuthi idola liphakeme nerandi oyilohludo nawahluda kanjani dizili oil uhambe kanjani lapha sishiye kanzi lokho ukuthi sokufonile ukuthi lehlekele lehlekele lapha kumele ukuthi uthathe le ncwadi khekule impahla yakho phela osha we need to cry for our generation. We need to cry for our generation. There is nothing to make fun of. It's so surprising that it was given to the church, the body of Christ. By phone, they never was a front page. But we were not a dear man. Josiah. Wakona kufanele ukuthi amene nabakufunza nomthetho loqwele lo mprofetikazi ukuthi angeke siphumelele for as long as I live I am going to stand for the nation. Lo mthetho bathandekayo awubhalwe etingqondweni tethu awubhalwe etinhliziyweni tethu. Yebo lona lubhalwe ngeningi makambhala ziyasida uyi-direction yokusiholela to the actual law of God ufuna ube engraved la khathi ke la khathi uqoshwe ungasuki uthi noma uyangena empilweni ungene nawo ukukhumbule ukuthi kulesithathu semlokiso awuwedwa. Pastor Tony Johnson said, "Tony Johnson."